Među preduzetnicima u Čačanskom kraju sve je više žena. Kako one uspevaju da plasiraju svoje proizvode i opstanu na tržištu, reći će nam koleginica Silvija Pašalić, koja je ovoga jutra u Čačku. Silvija, dobro jutro. I da li je u biznisu teže ženama nego muškarcima? Dobro jutro. Svet biznisa je oduvek važio za jači pol, ali posljednjih godina i žene uspevaju da se dokažu na tom polju. Kako bi napravile ne samo čačanski brend, dve porodične firme na čijem čelu su dame, udružile su se i napravile jedinstven proizvod. Kombinacijom kvalitetne poslovne galanterije rokovnika koju proizvodi Precizion i Studio Maruška svilenog programa Marama i kravata, nastala je jedna zanimljiva poslovna priča. Moramo da nađemo načina da budemo posebni i jedinstveni i samim tim dve firme kao što su Studio Maruška i Precizion su uspjele da naprave nešto zajedničko i time da skrenu pažnju na svoj proizvod koji je naravno poseban i drugačiji i time da dobije više klijenata. Naši materijali koji se koriste za sve proizvode su najkvalitetniji. Sama izrada njihova i dizajn proizvoda je izuzetno kvaliteta i to je ono što nas razlikuje od ostalih proizvođača, odnosno od ostale celokupne ponude na našem tržištu. Statistički podaci govore da samo 20% privrednih društava i mešovitih preduzeća čine žene, ali je da na čelu više od 35 preduzetničkih radnji u stvari žena. Borise? Silvija, koliko ženskih preduzetnika iz Čačka izvozi? Pa proizvodi ovih preduzeća već imaju svoje kupce van granica Srbije, ali je zanimljiv podatak i da uopšteno među izvoznicima zaista malo ima žena. Ipak neke od njih su pronašle način i napravile novi proizvod namenjen ne samo domaćem, već i stranom tržištu. Proizvodi ova dva preduzeća koja mogu da budu predstavljene na svetskom tržištu i da budu ponos naše preduzetništva i privreda. Naravno, udruživanje je neophodno, žene su spremne na tako neko udruživanje i daju jedan zaista veliki doprinos preduzetništvu. Uz podršku Regionalne privredne komore u Čačku osnovano je i Udruženje ženskog preduzetništva Nadežda Petrović, koje im pomaže da unaprede svoje poslovne aktivnosti ili da otpočnu sa novim poslovnim poduhvatima. Borise? Hvala ti, Silvija. Bila je ovo Silvija Pašalić koja se za Dnevnik javila iz Čačka.